بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Bugünkü sabahımız Babul İmame, imamçılık babı bugün. Oşul Nurul İlah kitabımızdan Babul İmame babından başlayız. Negizgi bu azandın fazileti artıqçılığı imamçılık menen azandın eğer artıqçılığı kelip kala turgan bolsa imamçılık afzal bolat ekan azandan. Şonduktan bu jerde de musannif rahimahullah hiye afdalu minel azan deydi. Yani imamçılık azandan afzal ekan. Sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daim imamçılık ötken, oşoga muvazabat kılgan. Jana Hulafa'ur Raşidinler dagı oşol imamçılıkka beken bolgan, imamçılıkta ötüşken. Oşonduktan bizden mazhabımızda Abu Hanife rahmetullahi aleyh'ten oşol mazhabida dagı imam muazzinge qaraganda soğuk körök bolat, afzal bolat ekan. Ve salatu bil cemaati sünnetun. Jana cemaat menen namaz okuştuk sünnet ekan. Sünnet bolganda da sünnet-i muakkada. Yani şabihatun bil vacib. Yani vacibga jaqin bolgon sünnet-i muakkada bolat. Bu qaysi yerde bolbosun, meçitde bolsun, je talada bolsun, je başka yerde bolbosun, qaysi yerde bolbosun, namazxonada bolsun, al oşol jamaat menen okuştuk. Meçitde okuştuk, jana bir özünün fazileti bolat. Biroq jamaat menen uyda bolsa dagı jamaat menen okuştuk, al sünnet-i muakkada bolat. Uşul yerde negizi jamaat menen namaz okuştukka bir kança özü 5 söz kelgen. 5 söz kelgen. Birinci mustahab deyilgen. Negizi jamaat menen namaz okuştuk mustahab bolat deyilgen. Ekinci kavul sünnet-i muakkada deyilgen. Üçüncüsü vacip deyilgen. Dördüncüsü farz-ı ayn dep dagı kavul kelgen. Beşincisi farz-ı kifaya degen. Biroq bulardan eng bayağı avjahı, bulardan eng tuğraragı uşo sünnet-i muakkada. Sünnet-i muakkada degeni oşa dalillerini qaray turgan bolsak, oşul jagına sünnet-i muakkadalığı күчтөрөөк bolat. Ve salatu bil cemaati sünnetun fil asah. Cemaat menen namaz okuştuk sünnet eken. Yani asahul kavulda sözdün tuğraragı dagı sünnet muakkada bolat. Sünnet muakkada vacibga jaqinrak bolgon amal eken. Negizi azır aytkanыбыздай bul jerde cemaat menen namaz okuş oşul 5 kavul bolgon. Birinci kavul mustahab deyilgen. Cemaat menen namaz okuşu mustahab bolat. Ekincisi sünnet-i muakkada bolat. Üçüncüsü vacip deyilgen da kavul bar. Farz-ı ayn degen kavul bar. Farz-ı kifaya degen da kavul bar. Biroq alardın tuğraragı, күчтүүрөгү dalil jagına qaray turgan bolsak, al sünnet-i muakkada bolat. Oşul erkeklerge biroq bul. Bazı cemaat menen okuştuk sünnet-i muakkada lir rical deydi. Erkeklerge sünnet-i muakkada bolat. Al-ahrar al-qadirin aleyha bila uzrin deydi. Jana bul erkeklerge bolat, jana hur erkeklerge bolganda da. Oşol hur bolgon, azat bolgon, kul bolbogon erkeklerge al-qadirin aleyha jana oşol jamaatga kudreti jetken, jamaatga keliştikке kudreti jete turgan erkeklerge bolat ekan. Bila uzr, yani üzür bolbostuk gerek ekan. Jamaattan tosa turgan üzürlөр bolup kalat. Kudayım birse keyingi sabaklarыбызda kelet. Kayında üzürlör bolat, jamaatga kelbey kalış mümkün. Eğer oşonday üzürlör jok bolsa, anda oşol kişiler kelip jamaat menen okuştuğu sünnet muakkada bolat. Meşhurut sıhhatil imamati lirrical al-asihha sittet aşya. Jana bul jerde oşol jamaatga, yani den soluğu beken bolup imamçılıkka ötө turgan kişilerden şartları bolat. Oşo kanday adamlar imamçılık ötse bolat. İmamçılık ötse bolat. Birincisi al-islam, musulman boluş gerek. İmam bola turgan adam, musulman adam boluş gerek. Bul jalp ele şart. Sebebi bayağı ki bir akidası buzuk bolgon. Jewsun bir Şia akidasında bolgon, jewsun akida ahli sünnet vel cemaat akidasına tura kelbegen, jewsun bir mubtadi' bola turgan bolsa, özünün tura emes akidasını çakırıp oşondoy bola turgan bolsa, al imamçılıkka jarabay kalat. Wal bulugh, jana balagatga jetken boluş gerek. Yani jaş bala, balagatga jetpegen jaş bala imamçılıkka ötse bolbay kalat. Özgöçe farz namazlarında balagatga jetken jigit boluş gerek. Sebebi jaş balanın nafil namazıdağı erkekten nafil namazıdan ayırması var. Jaş balanın nafil namazıdağı erkekten nafil namazı ayırması var. Sebebi erkek çoğun adamdın nafil namazı eğer buzsa kaza bolat. Jaş balanın namazında kaza bolbaydı, nafil namazında. Wal aqlu jana aqıldığı boluş gerek. Yani imamga ötüp jatkan adamdın aklı jayında boluş gerek. Yani mas bolbosu gerek. Je bolbosam başka bir abalda aklı ketken adam bolbosu gerek.
Ve zükura jana erkek boluş gerek ekan. Yani imam o'tib жатқан adam erkek adam bo'lish kerak. Ayol kishilar imomchilikqa jarabaydi. Alar artda erkeklarning artında turish kerak. Wal qiraatu jana qiraat qilish kerak ekan. Yani qiraatni bilish kerak. Yani namoz durust bo'la turganday qiraat qilala turgan bo'lish kerak ekan. Was salamatu minal a'zar jana uzrlardan salomat bo'lish kerak. Uzr hozirgiday karruaf daim murda qanab turuvdan, jebul o'sam jel chiqib turuvdan je shunday bir uzrlar bo'lib qoladi odamda. Bir yerdan iring chiqib turadi, bir yerdan suv chiqib turadi. O'shunday bir avval bo'lib qola turgan bo'lsa, al kishidagi imomchilikqa, imomga o'tuvga jarabay qiladi ekan. Biroq imomga iqtido qilib o'qisa bo'ladi. Wal fa'ati deydi. Jana f deb qiraat qilganda f bilan ko'p ayta turgan odam da imomga o'tmaydi ekan. Ya'ni fa deyiladi, ya'ni f bilan tili o'shaga ketib qoladi. Jana va tamtama deyiladi. Tamtama degan t qilib ayta turgan. T'ni ko'p ayta turgan. T'ni ko'p ayta turgan bo'lsa, anda da imomchilikqa jarabay qiladi, biroq imomga iqtido qilib o'qiyveradi. Yani jamoatga Alloh odamni imom qilib o'tkazmaydi negiz. Wal lasghu jana kekech bo'la turgan bo'lsa, bu lasghudan maqsad bu yerda bayog'i s tamg'asini f ga aylantirib bersa, s tamg'asini o'shonda dag'i al kishini imomga o'tkazmagan yaxshi bo'ladi, biroq boshqaga iqtido qilsa jaraveradi. Biroq bu odamlardagi negizgi Qur'onda o'shol qo'lidan kelishincha yolg'iz o'zi namoz o'qisa dag'i, o'shol to'g'rilashga harakat qilish kerak. Qo'lidan kelishincha tilini to'g'rilab, o'shol mahrajlarini joyidan chiqarib harakat qiladi. Agar o'shol qo'lidan kelishincha harakat qilsa-da o'ngdol bo'lsa, anda o'shol o'qiyveradi. Biroq o'shol o'ngdolsa, aga vojib bo'ladi. O'shol o'ngdoshligi, mahrajlarini to'g'ri chiqaruv sababi namozni buzilishiga olib kelishi mumkin. Wa faqdi shartin ka taharatin wa satri awratin. Jana bir namozning bir sharti yo'q bo'lib qola turgan bo'lsa, al odamda imomchilik o'tib жатқан odamda namozning sharti yo'q bo'lib qola turgan bo'lsa, anda dag'i al kishi imomchilikqa jarabay qiladi. Masalan, darati yo'q bo'lib qoldi. Je bo'lsin bir yerda najosat, kiyimine najosat tiygan. Je bo'lsin satr avrati misol ochilib qoldi, je bo'lsin avratin bir yeri ochiq bo'lib qolsa, je jilang'ach odam bo'lib qoldi, o'shanda dag'i imomchilikqa jarabay qiladi odam. Shunday bu yerda hozir imomchilikdan shartlarni aytdik. Yani qanday imom, qanday kishi imomchilikqa o'tsa bo'ladi. O'sha shartlar topilsa, o'sha odamda imomchilikqa o'tkazsak bo'ladi ekan inshaalloh. Wa shurut sihhati al-iqtida 14 shay'an. Jana bu yerda iqtido qilishlikdan durust bo'luv shartlari 14 sharti bor. O'shol bir imomga iqtido qilishlik uchun shartlar bo'layotgan shariatimizda, bizning mazhabimizda niyatul muqtadi, birinchisi niyatul muqtadi al-mutaba'ata muqarinatan li tahrimatihi. Uyib жатқан adam, namozga imomga uyib жатқан adam imomga iqtido qiluvni niyat qilish kerak ekan. Men o'shul imomga uyib, shuni ortida namoz o'qiyim degan yuragingda shunday niyat bo'lish kerak. Men o'shul kishiga uyim deb, o'sha niyat qilib, keyin har kishiga iqtido qilish kerak. Namozni niyat qiladi, o'sha imomga juktoni niyat qiladi. İkincisi niyetur racul al-imamata şartun li sihhati al-iqtida an-nisa bihi. Yani erkek kishida imomga o'tib жатқан odamdagi niyat qilish kerak ekan. Niyat qiladi, imomchilikda niyat qiladi ekan. Biroq agar ayollar bo'lsa ekan artında ayollar bo'lsa, ayollar da iqtido qila turgan bo'lsa, men o'shul imomchilikqa o'tdim, jana men artimda ayollar da turadi, menga ayollar da iqtido qiladi degan yuragingda shunday niyat bo'lish kerak ekan. Wa taqaddum al-imam bi'aqbihi anil ma'mum. Hozir ikkinchi shartimizda yana o'shunday keldi so'rovlar bo'lib qoladi. Bayaq jon ele kelib, ortinda turgan imomchilikda niyat qilammi deb. Misal bir adam namoz o'qib жатқан bo'lsa, ortidagi odam kelib uyib ketsa, tuzeli imom bo'lib ketaverammi, je imomchilik niyat qilish qilammi deb. Biroq o'shunday bir ahvol bo'lib qolsa, imomchilikni uyaveradi. O'sha imom bo'lib ketaveradi tuzdan tuzalib. Bir g'ana ayollar bo'lgan uchurda g'ana niyat qiladi boshindan, men ayollarga da imom bo'lam degan narsa bo'lish kerak. Va taqaddum al-imam bi'aqbihi anil ma'mum. Imom uyugan odamdan aldında turish kerak ekan. Aldında turish kerak. Yani aldığı o'tib, o'shal bir tavan ko'lamuncha andan aldığı o'tish kerak ekan. Va alla yakuna adna halan min al-ma'mum. Jana imom uyugan odamdan ahvoli to'man bo'lmasi kerak ekan. Al nafl o'qib жатқан bo'lsa, je bo'lsin bu farz o'qib жатқан bo'lsa, nafl o'qiganga farz o'qib жатқан odam uyib aytdi.
Же болсо мал үзүрлүү азыргыдай bir үзүр адам сахип үзүр бола турган болсо, бул жактагы адамдар ага уюштугу туура келбей калат. Андан төмөн абалда болбосы керек экен. Алла якунул имаму мусаллиян фардан гайра фардихи дейт. Жана имам анын фарзыдан башка фарзды окуп жаткан болсо да болбойт экен. Экөө мисал бирөөсү пешин окуп жатса, бирөөсү аср окуган болуп калса, анда болбойт. Экөө дагы бир намазды окуш керек. Wa alla yakuna muqiman li musafirin ba'da al-waqti fi ruba'iyatin. Jana imam wa alla yakuna muqiman li musafir. Bul imam ушул muqim bir musafirga bir muqim bolup ошол вакыттан кийин эми 4 рекеттик намаздар бола турган болсо, анда дагы имам болбосы керек экен. Яни ва алла якуна муқиман ли мусафирин ба'да al-вакти. Себеби сапарда жүргөн учурунда каза бола турган болсо, намаздар 4 рекет, мисал 4 рекеттиктерди 2 рекет кылып окулат, сапарда жүргөн болсо казасы да 2 рекет болот ан. Сапарда жүрүп каза кылган болсо, аны үйүнө келип аны казасын окуй турган болсо да 2 рекеттен окуш керек ан. Үйүндө баягы мукимдикте жүрүп каза кылган болсо, сапарда жүрүп казасын окуймун десе, анда 4 рекет окуш керек. Эгер ушундай бир болуп калса, имамды иктида кылам десе, бирөөсү мисал Багымдатты каза кылган болсо бүгүн, бирөөсү сапарда жүрүп каза кылыптыр, бирөөсү үйүндө туруп эле каза кылган болсо, экөөсү жамаат болуп окуйм десе, пешинде мисал, анда бири-бирине иктида кылганга жайыз болбой калат экен. Вала масбуқан дейт. Жана масбукка да иктида кылганга дурус эмес. Өзгөчө бул жак Мисирде көп болот мындай абал. Жана башка бир Кыргызстандан сыртка чыкканда, араб мамлекеттерине барганда ушундай көп кездешет. Масбук адамга дагы намаздан кеч калып, кечигип артыда туруп окуйт го өзүнчө туруп. Ушундай адамдарга дагы иктида кылганга болбойт, себеби анда эки шубха болуп калат. Бул жерде имамдыга иктида кылгандык бар. Яни бул жерде муктадилик янда мааниси бар. Жана өзү туруп каза кылган нерсесин, калып кеткен намазын кайра окуп жатканда мунфарид болуп жаткан абалы болот. Яни эки абал болот анда. Ошондуктан ал адамга дагы иктида кылганга болбойт. Намаздан кеч калып туруп окуп жатса, келип эле артыдан уюй берет бул жакта. Бизде бирок андайга жайыз болбой калат иктида кылуу. وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء. Жана имам менен уюган эркектердин ортосунда аялдардын сапы болбосу керек экен. Яни бул жерде эркектер келип артында бир аялдар сап тартып, кийин эркектер болсо, бул эркектердин намазы жайыз болбой калат. Болбойт. Жана ушул адам менен, имам менен жамааттын ортосунда башка бир дария же чоң трасса, мисал чоң жолдор ажыратып турбасы керек экен. Ва алла яфсил нахрун ямурру бихи az-zawraq дейт. Жана имам менен мамумдун ортосуну кемелер жүргөн бир дария, чоң сайга ошогон, дарияга ошогон нерселер бөлүп турбасы керек экен. Ла тариқан тамурру фихи al-ajalatu дейт. Жана ал жерден баягы машиналар жүргөн, же арабалар жүргөн ошол жерден жол дагы бөлүп турбасы керек экен. Эгер андай бөлүп койсо, иктидасы да дурус болбой калат. Өзгөчө ушул нерсеге көңүл буруш керек азыркы учурда. Вала хаитун яштабиху маху al-ilmu bi intiqalat al-imam. Жана бир дуал тос турбасы керек экен. Дуалдын артында имам турат, бул жагында жамаат турат. Имам кандай руку кылып жатабы, сажда кылып жатабы, үнү жетпей калып жатабы, ал да болбой калат экен. Эми азыркы учурда микрофондор бар, ушу үн жетет. Ошондуктан кээде ушундай бир абалдар болуп калса, башка бир комнатада окуп калса, анда жайыз болот. Бул жерден негизи максат имамдын абалын көрбөй калып жатат да. Азырда да мисалы 2-нчи этаждан туруп, 3-нчи этаждан туруп, мисалы Масжидул Харамда ушул жерде иктида кылыша жайыз болот ал. Себеби ал жактан имамдын абалын көрүп турат ылдыйдан, кандай кылып жаткан үнү жетип турат, анда болот иншалла. Fa in lam yashtabih li sama'in aw ru'yatin sahha al-iqtida'u fi as-sahih дейт. Ошондуктан мусанниф рахимахуллахта бул жакта эгер иштибах болбосо, ага имамдын интикалаттары, имамдын кылып жаткан аракеттери бир угуу менен же болсо бир көрүү менен ага бир кыйынчылык болбой турган болсо, иктида кылыш жайыз болот экен. Ал 2-нчи этаж болсун же 3-нчи этаж болсун, имамдын абалы угулуп турган болсо, көрүнүп турган болсо, иктида кылуу жайыз болот негизи. Ва алла якун al-имам ракибан wal muqtadi rajilan. Жана имам бир нерсеге минген абалда турса, уюп жаткан адам жөө турган болсо, анда дагы иктидасы дурус болбойт экен. Же анын тескериси болсун, анда дагы жайыз болбойт. Ав ракибан гайра даббати имамихи. Же болсо бул дагы бир атка минип турат. Имам дагы уйган адам дагы атта турат, бири-бириге иктидасы дурус болбойт, бирок экөөсү бир аттуу минип турган болсо болот экен. Учкашып турган болсо.
Ошондо иктида кылыш жайыз болот, себеби бир маканда турат да, бир жерде турат экөө. Алла якуна фи сафинатин вал имаму фи ухра гайра муqtarintin бихадит. Жана имам бир кемеде, уйган адамдар башка кемеде болуп кала турган болсо дагы, экөө бири-бирине жакын болгон. Анда да болбой калат, эгер бир кемеде болсо болот анда. Wa alla ya'lam al-muqtadi min hal imamihi mufsidan fi za'm al-ma'mum. Жана бул маселедагы намаз иктидасы дұрыс болодуган уюп жаткан адам имамынын абалыдан намазды буза турган бир өзүнүн оюнда намазды буза турган бир амалды көрбөстү керек экен, билбестик керек экен. Түшүнүктүү? Кандай кахуружи дамин ау кайин бир кан чыгып кеткен болсо, бул жакта да ошондой болуп калат, көбүнчө бул сыртта болуп калат. Негизи биз Кыргызстанда андай абал болбосу мүмкүн, бирок ушул жерде көбүнчө болот. Мисалы Шафи мазхабындагы бир имам иктида кылып калынса, же Малики мазхабындагы бир имам иктида кылынса, аларда кан чыкса дарат сынбаса, аны көрдүңүз, сиздин этикадыңызда ал дарат сынат. Кан чыкса дарат сынат. Болду, ал адам иктида кылыш сизге жайыз болбой калат. Же болсо ал кайтып оозу толуп кусту, мисалы кускандан кийин имамга өтүп жатат дарат албастан. Лам юид бa'dahu wudu'ahu дейт. Даратын кайтарбады. Кайра дарат албастан имам өтүп жатат. Ошол учурда дагы сизге иктида кылуу жайыз болбой калат. Бирок ошол учурда азыр учурда пайпага намаз тартуу маселесине сиздин этикадыңызда пайпакка намаз тартуу бул жайыз эмес, даратка өтпөйт дей турган болсо, ошондой адамга сиз иктида кылып жатсаңыз, ал даратыны ошол пайпага намаз тартууну көрүп туруп имамга өткүзүп жаткан болсоңуз, анда сизге да жайыз болбой калат иктида кылуу. Ошол учурда эмне кылыш керек? Эгер бир дарат сына турган ишти көргөн болсоңуз, эгер сыртка чыгып бир дарат ала тургандай убакыт сыртта туруп кайра келип имамчылыкка өткөн болсо, хусну зан кылсаңыз болот. Бул даратын жаңылап келди деген. Кылып андай иктида кылсаңыз болот. Бирок андай чыкпаса, андай иктида кылуу дагы жайыз болбой калат. Ва сахха иктидау мутаваддин би мутаяммим. Жана дарат алган адамга таяммум кылган адам, же болсо дарат алган адам таяммум кылган адамга иктида кылса дұрыс болот биздин мазхабта. Ва гасилин бимасихин. Жана путуну жууган, мастыга мас тарткан адамга иктида кылса дұрыс болот экен. Ва qaidin biqaidin, yani qaimin biqaidin. Жана турган адам отурган адамга иктида кылса дұрыс болот экен. Отуруп, бирок рүкү саждасын кылат, бирок отуруп намаз окуйт. Ага дагы иктида кылса болот экен. Ва би ахдаба дейт. Жана бүкүрүү адамга да иктида кылса болот экен. Өзү бүкүлүп калган, рүкүгө жакын болуп турат. Бирок ушундай болуш керек. Рүкү болуп калбасы керек алар. Yani турганы рүкү абалында турбасы керек экен да. Бирок колдору тизесине жетпей турган абалда турган болсо, бул кыямда турат бул деген абалыбыт. Ушул адамга да иктида кылсак жайыз болот экен. Муъмин би мислихи, жана ишара менен, има ишара менен окуган намазды өзүгө окшогон адамга иктида кылса жайыз болот. Бирок башка адам ага иктида кылса жайыз болбойт. Ва мутанаффилин би муфтаридин. Жана нафил окуган, фарз намаз окуп жатканга иктида кылса болот экен. Мисалы сиз куптанды окуп алган болсоңуз, келип дагы куптан окуп жаткан болсо иктида кылсаңыз болот, сиздики нафил болот. Ва ин захара бутлан салати имамихи аада. Эгер имамынын намазынын батыл болгондугу, бузулуп калгандыгы сизге билинсе, көрүнсө, анда намазды кайра окуйт экен. Намазды кайрадан окушка ага важип болот. Ва ялзамул имам i'lamul qawmi bi i'ada salatin bil qadri al mumkin. Жана имам даратсыз намаз окуп койгон болсо, же дарат сынып калгандыгы маалым болуп кала турган болсо, жамаатка билдириш керек экен. Жамаатка билдириш керек, мен кече багымдат намазында мен даратсыз намаз окуп койпун. Ошо намазды кайтарып окуп алгыла деп. Же азыр учурда WhatsApp'тан жөнөтүш керек да жамаатка. Ошол жактан жеткизип, кандай болбосун, же элдин алдыга бир чыгыш кылып, ошол жерден мо окуган намазыбыз болбой калды, ошону кайра окуп алгыла, же ушул жумада окуган намазыбыз дарасыз болуп калды деп аны айтыш керек негизи ошол учурда. Wallahu a'lam bis-sawab.